mwaramutse muryango, mwaramutse. Turi mu nkambi z'impunzi, turi mu nkambi ya Katumba. Ubuzima turimo hano buragoye cyane cyane ku bagore n'abana. Turababara, turababazwa, kandi nta mutekano dufite. Hari abayobozi baza kutubwira ko tugomba kugenda, ko tugomba kuvaho turi. Batubwira ngo dutware ibintu byose, dutegereze imodoka. Ariko iyo tugezaho baradukubita, bakadukubita inkoni n'ibindi bikoresho, bakadusubiza inyuma, abandi bo bakagenda, twe tugasigara. Iyo tugerageje kuvujya ku nshuro ya kabiri barongera bakatwibasira, bakadukubita, tukongera tugasubizwa inyuma, abandi bagakomeza, twe tugasigara turi mu mibabaro. Ubu ndi umwe mu barwaye, nta wundi umfasha, inzu yacu zarasenywe, turakubitwa cyane, hari abicwa, turumva urusaku rw'amasasu, ntitwumva umutekano hano, abantu barapfa, imirambo irahari, ntituzi umubare w'abamaze guhitanwa nayo, abandi bagafungwa, abandi bagakomereka. Aha turi muri Gatumba, ubuzima ni agahinda gakomeye. Turasaba ko mwatwumva, turasaba ko mwaturengera. Turifuza gusubizwa iwacu muri Kongo, aho twavuye. Turasaba ubufasha bwihuse. Turahamagarira za ambasade n'imiryango mpuzamahanga kuvuga kudufasha no kuturenganura. Turababara, turababazwa. Abapolisi baraje ariko ntibahagije, nta muyobozi utuvuganira, nta kirimo gukorwa ngo dufashwe. Turabasa ko mwakumva ijwi ryacu, mukadutabariza ndetse mukadukura muri ibibazo. Turababaye cyane hano, mudufashe, mudukure hano, murakoze. Reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza. Ni kuri uyu munsi wa mbere w'icyumweru ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 11 2025. Aho rero kugeza ubu nkuko bikomeje kugenda bigaragara, ubuzima buragoranye kandi ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane ku banyekongo bahunze. Ni mu gihe kandi imirwano ikomeye yazindutse mu bice bitandukanye. Turihaza rero kubabwira mu buryo burambuye ibijyanye rero n'imirwano ikomeye iri kuba aho rero kuva ku isi ya 2:20 urusaku rw'intwaro ziremereye rwatangiye kumvikana mu mujyi wa Uvira, ahitwa Kalundu, Murongwe na Kasenga. Turinjiro tubabwira uko imirwano ikomeye yagenze. Turaza kandi no kubabwira ibiri kugenda bibera mu bice bitandukanye nk'uko amakuru atugeraho bigaragaza, ari kugaragaza urundi rugamba navuga ko rukomeye narwo ruri kugenda rugaragara mu nkengero za Karehe. Turinjiro tubabwira uko bihagaze, ariko mbere yuko rero twinjira kuri ibi, reka tubanze dutambutse ubutumwa bw'umuturage utabaza agaragaza ibiri kugenda biba, agaragaza uko bamerewe nabi mu nkambi bahungiyemo. Nkuko rero bigaragara ni ubutumwa bwanditswe ku rubuga rwa X na Bertrand Bisimwa. Uyu ni Perezida w'umutwe wa M23, akaba na Vice Perezida cyangwa umuhuzabikorwa wungirije wa Alliance Fleuve Congo. Yanditse ku rubuga rwe rwa X agira ati: "Nous recevons beaucoup témoignages des nos compatriotes réfugiés en camp de Katumba à Burundi faisant état de répression violente, parfois détruits de servantes victimes, les candidats à l'étour à RDC, les officiers d'armée burundaises sont cités comme responsables." Ngenekereje mu Kinyarwanda riravuga ati turimo kwakira raporo nyinshi ziri guturuka mu banyagihugu bacu bahungiye mu nkambi ya Gatumba mu Burundi, zivuga ko zikorerwa ihohoterwa rikomeye
rimwe na rimwe bamwe bakicwa bakageragezwa abagerageza kugaruka muri Kongo. Aba basirikare bakuru ba Burundi ndetse nabo baravugwamo muri ibi bikorwa nkuko ro babigaragaza. Mwijwi rero ryasakaye ku mbuga nkoranyambaga, uyu mudamu yumvikanye atabaza. Reka rero tubabwire ibyo ari kuvuga. Yavuze mu rurimi rw'igiswahili, nabyo ndagerageza mbishyira mu kinyarwanda babwire ibyo uyu muvyeyi yatabaza avuga, agaragaza uko ibintu bihagaze ndetse nuko bimeze. Aratangira muri ubu buryo agaragaza agahinda ke. Mwaramutse neza muryango wacu, mwaramutse. Turi mu nkambi y'impunzi, turi hano mu nkambi ya Gatumba. Ubuzima turimo hano buragoye cyane cyane ku bagore n'abana. Turababara, turababazwa kandi nta mutekano dufite. Hari abayobozi baza bakatubwira ko tugomba kugenda, tugomba kuva turi, bakatubwira ngo badutware ibintu byacu, tugategereza imodoka, ariko iyo tugezaho baradukubita, bakadukubita inkoni n'ibindi bikoresho baba bafite, bakadusubiza inyuma, abandi bo bakagenda, twe tugasigara. Iyo tugerageje kujya ayo ku nshuro ya kabiri turayibasirwa cyane, bakadukubita, tukongera tugasubizwa inyuma, abandi bagakomeza, twe tugasigara turi mu mubabaro. Ubu ndi umuntu umwe urwaye, nta wundi umfasha, inzu yanjye barayisenye, baradukubita cyane, hari n'abatwica. Turumva urusaku rw'amasasu, ntitwumva umutekano hano, abantu barapfa, imirambo irahari, ntituzi umubare w'abamaze guhitanwa n'ibi biri kuba. Abandi barabafunga, abandi bagakomereka. Aha turi mu nkambi ya Gatumba, ubuzima n'agahinda gakomeye. Turasaba ko mwatwumva tugasubira, turabasaba muturengere. Turifuza gusubizwa iwacu muri Kongo aho twavuye. Turabasaba ubufasha bwihuse. Turahamagarira za ambasade n'imiryango mpuzamahanga kuvuga ikadufasha ndetse ikaturenganura. Turababaye cyane, turatabaza. Abapolisi baraje ariko ntibahagije, nta muyobozi utuvuganira, nta kirimo gukorwa ngo dufashwe. Turasaba ko mwakumva ijwi ryacu mukadutabariza kandi mukaduha igikemurira bino bibazo. Turababaye cyane hano, mudufashe mudukure hano, murakoze. N'ubutumwa rero bwatanzwe n'uyu muturage agaragaza agahinda ndetse n'imibaro bakomeje guhura nayo aho bari mu bice bitandukanye bahungiyemo, aho bikugeza ubu ngubu bigaragara ndetse bikanemezwa ko ubuzima butifashe neza. Hagati aho rero mu yandi makuru bikomeje kugenda bigaragara, nk'uko rero bikomeje kugenda bivugwa kandi bigaragara, ibijyanye n'umutekano byo bikomeje guhungabana. Reka dukomereze muri Uvira tubabwire rero raporo y'urugamba uko ihagaze, turebe rero mu buryo burambuye uko ibikorwa bya gisirikare bihagaze kugeza ubu, aho raporo ya gisirikare igaragaza ko kuva ku isaha 2:20 mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 12 humvikanye urusaku rw'amasasu y'intwaro ziremereye n'izoroheje rwatangiye kumvikana mu mujyi wa Uvira, urangwa ndetse no mu bice by'ahitwa Kalundu, Murongwe kugera Ikasenga. Amakuru ari guturuka ku baturage n'amasoko atandukanye y'inzego z'umutekano ari kugaragaza ko imitwe ya Wazalendo yatangije ibitero byihariye twakwita ko ari offensive ku myanya y'ingenzi, position z'abaroberi za 23. Reka turebe rero phase de couverture, turebe uko byagenze, uko urugamba rwatangiye. Nkuko bigaragara, linye ya mbere yaturutse Karundu yerekeza mu Murongo ikomeza Kasenga. Wazalendo rero batangiye gukora fire de couverture bakoresheje intwaro nto za arme rageri zishyigikiwe n'amasasu ari guturuka mu ntwaro ziremereye arme alulu. Nkuko rero bigaragara, intego ya gisirikare bari bafite kwari gusenya imiyoboro y'itumanaho n'ibirindiro, neutralisation des positions za M23 mu bice byegereye uruhande rw'amajyepfo ya Uvira. Nkuko rero bigaragara, hakurikiyeho kwagura urugamba extension des combats, aho rero Uvira ugana Kasenga mu majyepfo ashyira uburengerazuba ibitero byakomeye. Imirwano yagutse ku murongo itandukanye, hagaragaye kugabanya umuvuduko w'abanzi continuellement, ndetse bikaba rero bikomeje kugenda bituma abaturage benshi bahungabana. Nkuko rero bigaragara, mu bice bituyemo abaturage biragaragaza ihungabana rikomeye ryo ku rwego rwo hejuru. Nkuko bigaragara kandi binemezwa kuri axe ya Fizi Makobora, niho rero navuga ko urugamba rwakomereye. Amakuru dufite aravuga ko ahitwa Katuta mu mujyi wa Makobora muri Fizi hari amakuru yemeza ko imirwano yakomeje hagati y'Abazalendo n'abaye mu 23 muri centre ya Makobora.
ibigaragara bahoro bageragezaga gufungura indi nzira iri from mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Uvira. Ni mu gihe rero bigaragara ko intego kwa guhagarika ndetse no gutabara ibyo nakita mu gisirikare nka interdiction des renforts, guca inzira zitwara intwaro ligne logistique zikabasha guhagarara burundu, iby'urujya n'uruza bikarangira. Isesengura ry'icyerekezo n'uko urugamba ruhagaze, situation tactique iragaragaza ko Uvira, Kalundu, Murongwe, Kasenga imirwano irimo kugera muri ibi bice, ikaba iri gufata indi ntera kuko kuri ubu bari gukoreshwa tactique zitandukanye n'izari zisanzwe zikoreshwa mu bice bya Fizi Makobura. Pressure iri gushyirwa kuri M23 mu rwego rwo kuyobisa no kugabanya imbaraga zayo. Biragaragara ko nawe urugamba rukomeye rukomeje kujya ku rundi rwego rukomeye. Nkuko rero bigaragara, nta mibare igaragaza imiterere y'ababa bamaze gukomereka cyangwa se abapfuye, ariko etape par etape biragaragaza ko buri ruhande rukomeje kugenda rwongera imbaraga muri iyi mirwano. Nkuko rero bigaragara, ibikorwa bya gisirikare birerekana iyongera ry'ubukana mu majyepfo ya Kivu bw'imirwano, bikaba biri gufungura axe ya Fizi na Uvira nk'ikimenyetso gishyira igitutu ku myanya ya M23 mu guhindura imiterere y'urugamba mu rwego rwa tactique. Amakuru rero cyakusanywa kugira ngo tumenye ibyimbitse kubiri kubera muri ibi bice, ariko kugeza ubu biratangazwa ndetse biranemezwa ko abaturage benshi bakomeje kugenda bahunga bava mu bice batuyemo bakerekeza ahari umutekano, kuko urugamba rwakomeye kandi rukomeje. Reka rero twakira umutama none batubwire n'ibindi biri kubera muri ibi bice ndetse n'ahandi hatandukanye. Imirwano iri kubera mu kiyagamo hagati. Mu by'ukuri iyo mirwano iri gukoreshwamo amato bihagaze gute? N'ubuhe buryo buri gukoreshwa muri iyo mirwano ikomeje kugenda bakugeza ubu? Amaginga ya n'amato ari gukora n'ubundi, kuko nakubwiye ko M23 yazanye amato y'intambara, ndetse nayo yagiye yaka izi ngabo z'u Burundi. Nakubwiye yuko hari ibikoresho byinshi ndetse n'intwaro nyinshi M23 yagiye yaka abasirikare. Yego, maginga ya nuko bimeze. Nyuma yaho mubwiye ko n'ubundi M23 yazanye amato akomeye cyane ku rugamba. Ubu nibwo buryo buri gukorwa kugira ngo barebere hamwe buryo ki M23 yakomeza kwavasa, kuko ifite gahunda yo kuba yafata n'umujyi wa Baraka hatagize igihinduka, nubwo abenshi bavuga ko nubwo M23 yari yawufata ari ubwende bwayo. mu by'ukuri ukurikije situation hari urabona ko biri buze kurangira gute? Birarangira Fdnb ibashije gusubizayo ikoze counter attack ikabasha kugera ku nsinzi, cyangwa biragaragara ko nta mbaraga nyinshi zihari kugeza ubu? Amaginga ya nyuma yaho Fdnb ndetse n'ihoro rya Fardc bakoze change bakazana amaraso mashya. Yego, bamwe mu bo tuganira yuko noneho hari impinduka zikomeye, kuko hari kurwana abo bita aba black water. Ubwo ni abacanshuro bari kurwanira mu mazi. nibo bari muri ibyo bice n'ubundi nyine, kandi ngo barakomeye cyane, bazi imirwanire muri iki kiyaga cya Tanganyika. Ntabwo najajinga kuko ntari ku mirongo y'imbere y'urugamba, nta n'uruhare na rumwe mfite haba ku ijoro rya Fardc na Fdnb ndetse na M23 kuko ntari umuvugizi wabo. Ariko Safari warambwiye ko hari drone ziri kugenda zigaragara hejuru cyane y'amazi, byo bihagaze gute? Biri gukorwa gute kugeza ubu? Izi drone nyine ni ziri mu kazi, ziri gutanga imisada, aho ziri kugenda zicunga umutekano ndetse zikora amaoperasiyo ndetse no gusubiza inyuma umwanzi mu buryo bukomeye cyane, kuko nakubwiye yuko nyuma y'ihuriro rya Fardc ku basirikare bashya bari bazanye, baje kureba urugamba rwari rugeze za Swima. Yego, bagasubira inyuma bakajya gukora imyitozo. Ndatekereza ko baba baramaze kubona password y'izi nyeshyamba za M23, nubwo izi nyeshyamba nazo za M23 zitoroshye ku rugamba Tanganyika wagira ngo zayize cyane. yego, hari bucu wambaye nicyo nakubwira. yego, urumva ko
birakaze birakomeye natwe dutegereje ibiri buze kuva muri uno musaruro ubahuje hagati y'impande zombi. Safari ndashaka kukubaza ibyo bice biri kuberamo imirwano ubundi bivuze iki ku rugamba ko waba bifiteho ubugenzuzi? Ni iyihe strategy? Yarakubwiye ko kugira ngo ube wumva ko waba ufite gahunda nzima ifatika yo gufata ibice bitandukanye ndetse n'uyu mujyi wa Tanganyika n'intara ya Tanganyika. Yego. Nuko waba imisaza yose wayibunze kuko impamvu mama kugira na gatatu ishaka gufata iyi axe ya Tanganyika. Yego. Tanganyika Baraka nyine axe ya Tanganyika Baraka. Urumva ni axe ya Tanganyika Baraka. Yego. Urumva axe ya Tanganyika Baraka ni imisaza hafi ya yose ya ituruka majinga yangaye kuko urabona nyine ko igabanywa n'Uburundi kandi Uburundi nibwo n'imisaza ituruka. Yego. Iyi rero axe ya Tanganyika Baraka ifite ikimenyetso gikuru cyane ndetse ifite uburyo bwiza bwo kubino axe mpamvu makumyabiri yayifashe. Yego. Mu mirwanire y'utundi duce yaho ndagwa community twari ya Fizi kugera muri Tanganyika n'ubundi mu ntara ya Tanganyika byagakora kuko nakubwira ko mpamvu makumyabiri ishaka gufata axe ebyiri. Iyihe ni iyihe? Irashaka gufata axe ya Shidikaremi. Yego. Igashaka gufata na axe ya Tanganyika Baraka. Urumva ifashe iyi axe ya Tanganyika Baraka. Yego. Ibintu byaborohera kuko baba barimo bacunga iyi Tanganyika yose noneho ku buryo batari bubona ahantu bari gukura ibikoresho. Yego. Bikaza nyine ubwo musada nta musada naki abarimo nyine ubwo ni bwa buryo bwabo n'ubundi bwo kugotagota abo barwana nabo bahanganye nabo noneho abasirikare bari kurwana bakamanika amaboko. Urumva iyi axe irakomeye cyane ifite ikivuze gikomeye akaba ariyo mpamvu byatumye ihuriro rya Fardc ndetse na Fdnb ikomeje kubona ko n'ubundi mu kiyaga nta kintu bari gukuramo. Ariyo mpamvu bafashe umwanzuro wo gukubura imirwano kubera ko nakubwira ko izi nyeshyamba za M23 ziri kumo zerekeza i Baraka. Urumva ko n'ubundi bashaka gukuramo ino axe ya Tanganyika Baraka. Yego. Niyo mpamvu rero aba bakomando ba FDNB babilogwa mistake ya ngoyawa abacashu nibo bari ku rugamba maginga ya stanije n'abakomando ba FDNB. Hari icyo bari guhindura kugeza ubu? Maginga ya nagutangariza mu bimeze gutya kuko urugamba rurakomeye ntiwanahegera. Yego. Ariko ko byagenda kose amakuru umuntu aracyagenda asuzuma neza rero bitewe n'uko dushaka kubona wenda M23 igarutse inyuma se. Urumva? Yego. Kuko maginga yari imaze kugera kure. Ubwo turaza kubamenyesha nyine uko gahunda zifashe. Naho kuzinda byifashe gute bwana Safari ahandi ho komala situation? Kuzinda rero no kwitwezeho imirwano yogiye kubura. Yego. Ngabo z'Uburundi zirasa nkaho nazo zifite gahunda yo gukubita umwanzi ahababaza ndetse bakanagaruka mu bice byabo bari barigaruriye. Ndakuvuga ko bari bafite ibirindiro bikomeye bita za Mikalati. Mikalati. Aho rero basenye ibirindiro byabo bikomeye. Maginga ya bakomeje kureba buryo ki bakubita amaduni igaruye ibice n'ubundi basaga nkaho bafashe nyine bisa nkaho biri mu maboko yabo.
yego amagingo naho kuri puwezero n'ibyoroshye n'ibicika urugamba rugeze mu mahira birakomeye cyane. ubu kuri puwezero aragenzurwa nande bwana Safari? amagingo nta muntu uri kuhagenzura kuko niyo imirwano iri kubera nta wari watsinda ino puwezero kuko ingabo z'u Burundi zifatanije n'iro rya Fardc bari mu kazi gakomeye cyane aho bari kureba uburyo ki bakubita amadubu n'intare. Ntabwo twabavuga ngo mu aka kanya puwezero ifite umuntu uri kuyigenzura kuko ari imirwano iri kuba ikomeye cyane. naho ku birebana n'urujya n'uruza byo bihagaze gute? ntabwo magingo aya ni bikeya cyane navuga ko n'ibice by'umutekano twavuga ko wenda ugerageza naho urujya n'uruza ni bike nka za ruvunge byumvise n'abari mu isoko wabonaga ko abantu ari bake cyane. ruvunge maketi wabonaga ko rwose abari mu isoko ari bake cyane nibwo byari bibaye. abantu baracyafite ubwoba, abantu benshi ntibari bataha, ni ibicika muri makeya urujya n'uruza ntarwo kabisa. bwana Safari nyemerero tujyane ni warikare nawe wambwiye uti naho urugamba rumeze nabi ho avugwayo nayaye kugeza ubu ngubu? amagingo ya n'ubundi abasirikare bakomeje kurundwa muri biriya bice aho hari abaturutse pena ubufatire bwa pena nubwo ni muri teritwari ya Rucuru ba M23 bagiye kurebera hamwe yuko bakubita FDLR ikomeje kugenda ikora akazi katoroshye. yego FDLR yari imaze kwisuganya muri biriya bice bya warikare ariko magingo ya strategy za gisirikare ziri gukorwa kugira ngo barebe buryo ki nakubwira ko tugiye kwitegura urugamba rukomeye ruzakubita inshuro ku buryo isaha ku isaha M23 yafata bino bice bifite icyo bivuze kuri M23. yego magingo ya ibice M23 ishaka kuba yakuramo nakugira ngo umujyi wa Beni muri teritwari ya umujyi wa Bute muri teritwari ya Beni soriho gato. yego ndetse nyine ikarebera hamwe buryo ki ya kontroliga warikare igakuramo aba bagabo bamaze kwifatira kano gace aho basigaye bagaba ibitero muri Masisi mu buryo butunguranye batera udutero shumane nibyo bashaka kureba buryo ki nyine bacunga umutekano mu buryo buboroheye ndetse bakaraba buryo ki bapushinga izi ngabo zitoroshye za FDL. ariko imirwano irakomeye cyane hano muri warikare iri guhuza FDL n'abamayimayi. yego amagingo yasinye natohuza icyo bari gupfa ariko niza kumenya icyo bari gupfa ndaza kukibamenyesha n'ubundi nk'uko bisanzwe. ku birebana n'abasirikare byavuzwe bari guturuka mu yandi mahanga aho byaba bigezeho haba hari abashya wenda bamaze kuba barandinga? icyo nakubwira cyo iri gukorwa mu ibanga rikomeye. Fardc yanakwiye ko yakoze change ikomeye cyane. magingo baracyahwihwisa ko haba hari abasirikare bari kuva mu bindi bihugu kuko Tshisekedi ngo yaba yaraturutse ibihugu byinshi ndetse ngo hakaba harimo n'ingabo za Tanzania zikomeje kugenda ziza. nibyo ndi kugenda numva ariko mu baturage ariko ntazo murabona kuri tele. sosiyete sivile n'ubundi niyo igenda iduha amakuru ivuga ko M23 ziri mu kazi gakomeye kuko Tshisekedi ngo yabahagurukiye. yego ibyo barimo byose bari kwigira baraza kubibona. iyo ni sosiyete sivile tuba tuganira kwa kundi mamutera igiparu umuganira uba usa mubaza uko gahunda zifashe. ubwo ntabwo njye nabona kuyiterera ariko uko byagenda kose abo njye nabashije kwibonera naba ari bari muri
Sud Kivu ho ubona arabiboneye abakiza uretse ko bahise baruhukira Bujumbura nyine ariho bahise bajya ngo reka turebe aho bigana kuri tere niba turi bubabone kuko magingo aya ngaya ihuriro rya Fardc mu ngamba nshya narabikubwiye ndetse na misiyo nshya bafite ubugome bukomeye cyane rwose nta mpuhwe bafitiye haba ku baturage haba ndetse nabo bahanganye nabo. Yego Safari, reka tugushimire cyane dusoreze ngaho ubwo urakomeza tubera imboni ugenda twapodatinga no mu yandi makuru ndetse n'ibindi biraba bigezweho ugendeye uduha arabagezweho. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe nga kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane wowe dukurikiye bwa mbere usonde sabone ntuzongere gucuka ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.